Paksudimpham Uibamar Uibapau Khara update tawjari. Karnataka Basingda Joy Maharashtra Aina Yaksilam Kre, the Minister Basbaras Pomai Tautok Adubo Kandem Tawkre. Karnataka ki Basingda Maharashtra Sagatpa Kholau Singh Yaksilambagi Tautok Singh Dangasi Karnataka Minister Basavras Bomana Kandem Tawkre Musumbadu Lepnanaba Kudakta Kongtang Lokananaba Acta Sinde Government da Aval Tawkre. Asingamba Tautok Singh na testing Gibarakta Nakpak Tahalakani Amazon. Maramaduna Maharashtra na tunamak tabak lokakani and Minister Bomai Haiki. Marathi Sagut Palupa Mana Mr. Bomai Gimekta Kholau Singh Laubagaloina State Government gi Basing da Amubu Masuna Joy Maharashtra Hybagumba Kholau Singh Yaksalamle Aina Punidagi Lakpa Pau Singh Haiki. Aripa Tautok Singh Adu Bela Davida State Aniki Ngamkai Yenaba Aduki Matangda State Aniki Lusing Basing Barakta akan ba Wahigilan Amas Ataringaida Tolakibani. Aikogi India State Singi Union Amadi State Kudimak Masagi Hak Sing Lai Masigi State Singasi State Reorganization Yakimakada Siam Kibani. Luwasi Yam Namayak Singi Amasung State Singi Marakta Santi Yamasung Tangdu Laitava Lahinanaba Santi Law and Order Ngatuna Tamba Habasi Marileda Government Adogi Matauni Hana Karnataka Minister Aduna Paumission Haike. Asing Batabak Singasi Lepananaba Kudak Tabak Lokananaba Ayakna Marwin State Adogi Deputy Minister Home Minister Devendra Fadnavis Apple Tauri Hana Karnataka Minister Aduna Haike. Aikoi Angi Sagun the Labor Singni Amazon Aikoi Aikoki Haksingi Manung the Lay Hanamang Haike. Maharashtra Supreme Court Disingani Maridaki Samatangat Kre Mazong Karnataka Angi Land from Omating Aduna Lagli Madu Matung the Sumakata Sataki Gani and Mr. Bomhain Haike. Aikoi Nasumba do Fangani happens that has a Angamba Sati Punamakuloidana Aikoi Ting Nagani. Aikogi boundaries in Amazon Aikogi Miam Aikoi Hakani and Mr. Bomhain Haike. Ngamkai matang tikian dari Watogasi Kananapa Matang Selda Party Pumbagi Pama Makaukre and Mang Haike. Maharashtra gi Sangni district Mangtalaiba Zat Talugagi Kanara Lun Ngangba Kanara Lun Ngangba Pansai Sing the Satini Ikang Toki Pamasung Tangnava Ising Pakda Tangnava Ising Pangdapagi Watok Tamhake. Government Ising Piduna Makoida Tampang Naba Scheme Sing Pirate Kibane. Hariba Kanharangang Pansai Sing Aduna Karnataka Punsinapa Warip Sing Low Krabani Hana Karnataka Minister Haike. Madu State Government Haks in the Canary. Maharashtra gi Kanara Longangba Solafu Amazon Agalako Haribamafung Oiva Kanara Longang Balamdam Sing Adu Karnataka Punsin Naba Habasijo Karnataka gi Argumeni Hanamang Haike. Imran Khan ngasi parade ground da Tarknaba Ayava Fikidre. Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif Government ki Mayukta Flores rally amada wangang nanaba hayeng thang janamita Rawalpindi gi parade ground adu da hanagi Prime Minister Imran Khan gi helicopter adu tarak nanabagi ayabadu Islamabad administration apiu yarakidre anagasi Khan gi Pakistan Tehrik Insaf PTI na haigre hanagi Prime Minister asi hanaba hona rakiba amada tongmai na makong da pandu da sokpadagi phagalagli mahayeng November 13 da Garrison City Rawalpindi da magi sagot pasing da wangang kadabane Rawalpindi da magi party protest adu mafung phana santi oigani hainam hangna haiki PDI lusingba Asad Umar na Twitter da thang janamita parade ground adu da party chairman helicopter landing to hanana ba party gi aisabadu Islamabad administration na jara kidre haike madugi dama Islamabad administration adu bo PTI senior vice president Shirin Mazari insu kanna yani da phongdoki Islamabad capital territory ICT na parade ground da IK helicopter landing tawna bagi ava firakidre masi yamna sengna phagi amani hana mazarin haike lautuna basing adugi wakal manung da Imran Khan bu kiba masung changsin kre kiba du changsin kre amusum haki ponsida makoina makadana ki hali hana ICT administration ki wari padu yaning da phongdok tanam hagna tweet tawke masigi mamang da sayul asida hana na PTI na Imran Khan ki helicopter adu parade ground adu da landing tawai hana na ba masung Mikhala Dulashin River Forward Lainava App Pibinaba Islamabad High Court se Amathaki Pakistan Army ki Bakada River Parade Ground adu the PTI na Makoi Chairman Khan ki helicopter adu Taba Yana Bagi Hijaba adu Tamakoi Ayat Pamatalati Hana Pakistan Army Haike Nagalamarum da Pakistan da ISI gi head oramba Lieutenant General Asim Munir Army ki Sefoina appoint tawhe Pakistan da ISI gi head oramba Lieutenant General Asim Munir bu Pakistan ki anawa army chief hoina khalagani hana Prime Minister Shehbaz Sharif na sagul sinbita lauthokre ana official report amagi matungina phangdokle Prime Minister Shehbaz Sharif na lebagasi gi anawa army chief khanbagi wafam asi lauthokibana
Saul Cameron Chumna Kanana General Kamar Javed Baswagi Mohchin Gadagi Habiki Matang the Kandaram Badu Kopangam Gre. Pakistan the Army Chief was quite Sakti Labor Voice and Amwena Sukhanaribani, as in Munirbo Army Chief Foina Afpoint of Wasi, President Dr. Arif Alvi Nasu rectified Tokre, Pakistan Tehriki and Sauki of Voice and Marilabam Urban President Arif Albina. Ayaba do Pitora Kadra Matam Tintarakatra Habikinungba, Labor Secretary appointment as he allowed Horkibane. Defense Kawaza Muhammad Asif Nahiki with the President Government make the target kiba summary Adusan Tokre, Pakistan the Army and Over Chief appoint of Wabasi, Tangda Daba, Pibam Amayuk Naribane. Aduba Huzikti Madu Settle Taure, November Gitang Kungamapanda, Tabakta Hipotaka Doroba Paswadagi. Asim Munir Nalebakasigi Army safety from Paragane. Beijing the COVID license ki lockdown ma oinam yam na Phoenix Wang Tona Kibadagi Dukan Singda Posay Laitre. Sinada COVID ki case Kangen Engalak Padagi lockdown Tanokba Yabagi Oitok Palibana, Miam na Angam Patak Posay Licena Kibadagi Beijing the Leva Asa Tagion Batukan Sing. Punghang hang to na Dukan Tung Lon of Yaukre Amadi Beijing stressing da Mui Kana Amatan Sadabana Lampi Pumang Pumba Yang Hang Lena Kriare. Sinagi konung oriba Beijing da sagol senamita mioi lising ang bagasanipan yang kay gamari na COVID-19 positive oira ke. Masi hauki bayim saga senamita di anoba case lising ang bagasadruk taraga matoy laki bani. Masina sinato lai sina sina anoba record ki level lauro ki bagi maung dalakre. Pipa masi warak pada chana dapat sinjak na tanda lai rambai store kya yumjum da chatuna posai tin balak pa delivery app sing kudamoy na. Alibaba Group Holding Limited ki Freshie Force Chinese Londa Hema Hansukang Naba Yabamade Walmart Incorporation gi Sam's Club na singbada yamlabam yamna sikna China bagam dabamakai yumjum singdagi tok naraktu na sinjak yon pamsing atu da thomjin rake Beijing gi khwadi gi chawba district am oriba Chawkyang grocery outlet yamlaba miyamna posai laina ki badagi grocery adu dagi makata na posai yona na lehu khidre masidana tan restaurant kya thong thin khibakaloina na phot tinbagi thabak su lep khri haire Laisera se hauki betha makai amarong ki mamang to no badam yoi chama mok to positive oidona leram badagi khangau dana city es lai bam yoi million kun gani thoirom asida covid positive oibagi sang hengala khibane nakalamarom dasu EU gi medicines regulator na ningtham thada covid laisat kangkhalak pa yai haina warning tawgre ningtham tha sanglak pa galoina na covid pandemic ki anabo wave amagi damak sem sana na pa European Union EU gi medicines regulator na Europe ta appeal tawgre European Medicines Agency EMA की Health Threats and Vaccine Strategy की Head Marco Cavalry ने press briefing अमदाई की मदुदी vaccine काफा अमदी national infection ना immunity एंकलन बदगी होके बसाउल खरा असदे EU दा COVID-19 की case rate चाउना एंकलक पगी फिबम ओखिदे अदुमोय नमक निंगथमता संगलक पगलोय न फिबम असि यामना थोना होंगलक बयाय Cavalry ने मखातन हाई की मदुदी virus असि evolution यामना थोई Omicron ki anwa sub variant sing habadi BQ11 amsung masigi odd spring sing na thokan bak case yang galak pagaloy na makoy na Omicron B15 kim hot silagle strain sing ase aksangi imundagi na thai pangami aduna BQ11 gumba anwa sub variant sing ase hazu phangliba monoclonal antibody product sing na hatok panatragana neutralize tawda wana thogi EMA की वैक्सीन स्ट्रेटेजी की हेड असिना हाइरि मदुदी सही हुमफोगी मथक ओइबा मसाला कुम लाइना सिंग चेनबा मदे एमो लेवल नेम लब सिंग यावनो ख्वादगी रिक्स वांगलबा म्युइ सिंगदा वैक्सीन बूस्टर कापकी बगी सांग असे यूरोगी फॉरेस्ट चाद कुनगा मपन दमक ओइबना होगिबा था खरा असदा वैक्सीन बूस्टर सेनाकी बगी सांग असे पेनिंगाई ओइदे हॉस्पिटलाइजेशन नतगना कोविड-19 ना कन्ना नारकबा याबगी रिक्स ख्वादगी वांगलबा सिंगबो बूस्टर सिंग कापतना मथिक चाना प्रोटेक्शन पिननबा होना दबा हाइबसे यामना नुंगनांग निंगाइने Atuna lagliba thakara asta hospitalization gi chang wanghandana wa risk wangba group singi ri vaccination gi chang engkadan ba hena mathau dai cavalry ne makhatana hai ki madudi sahi humpu helabam bioi sinda covid laina lusin ba yaba gi risk hengalagi alwari ba makai laina asigi infection lakba yaba gi risk hengalagi aduna vaccine sing sin aduna punsi kanana ba hona gadabane resistant force ta yaurba lanpha sing chahi chama jel thamna bagi order junta lengang na thokre Myanmar की मिलिटरी लेकिन अभी मरी याम दबद सही मरफुद्रा मंगा जेल द थमना बगी ऑर्डर ngasi थोकरे जुनताना कंट्रोल तोबा कोना फोंगतोरक पदा मिय मरी अदो आर्म अरेस्टेंट मूवमेंट दा हाक थेंगना सेनाबा मदे केस के अद सेनाबा मिय सिंगना हाइरे मकोय मरी अदो की मनुंगदा अमदे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी NLD हानागी पार्लियामेंटरी याने
ꯃꯥꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯀꯨꯟꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯀꯣꯞꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯅꯕ ꯄꯥꯛꯂꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯧ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯆꯍꯤ 82 ꯁꯨꯔꯕ ꯋꯤꯟ ꯃꯤꯟ ꯂꯥꯏꯡ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯥꯎꯟ ꯗꯤꯡꯋꯤ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯛꯋꯦ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯔꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯆꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯅꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯒꯣꯔꯤꯂꯥ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯀꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯕ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯈꯥꯟ ꯎ ꯆꯍꯤ 19 ꯄꯤꯄꯜ ꯗꯤꯐꯦꯟꯁ ꯑꯥꯔꯃꯤꯒꯤ ꯀꯤꯌꯥꯎ ꯇꯦꯠ ꯆꯍꯤ 30 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯟ ꯃꯥꯎꯡ ꯆꯍꯤ 36ꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛ ꯃꯥꯟꯗꯂꯦ ꯔꯤꯖꯟꯒꯤ ꯋꯤꯟ ꯇꯥꯎꯟꯁꯤꯞꯇ ꯂꯩꯕ रेजिडेंट ग्रुप की एक्टिव मेंबर ने मखोई अहुम काउंटर लो भायोलेट तौबगी मरांदा कन्विक्ट तादुना अक्टोबर थादगी जेल दा लेरगलिबनी मखोई अहुमगी जेल दा लेबगी मतम असि सही 35 दगिना सही चदी 15 फाउबा जेल दा लेबगी तोंगान तोंगानबा मतम सिंग पीखरे असिगुंबा सांगबा मतमगी जेल दा थमनाबगी वरेप असि जुंताना कोप तौखिबा मतुंग दा ख्वाइदगी सांगबा जेल दा लेबगी ऑर्डर नि हाइरे लॉ मेकर ओरंबा हानगी पार्लियामेंटेरियन ओरंबा वीमेन लाइंग असि तोंगान तोंगानबा कन्विक्शन 10 मरी मायोक्नदुना माकी अपुन बजेल दा लेबगी सही असि 195 ओइखिबने माकी जेल दा लेबगी ऑर्डर असि मार्कवे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सही असि अक्टोबर 30 दा लाउथोखिबने ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर ना यूक्रेन की खोंगसत मनुंगदा निंगथम सांगलकबगी टेंगबांग ओइना पाउंड मिलियन क्या की टेंगबांग पिनना लाउथोखरे ब्रिटिश की फॉरेन सेक्रेटरी जेम्स क्लेवरिना औगिबा इराय नुमिता यूक्रेन की कैपिटल कीप लाखिबा यंगसिन खोंगसत अदुगा मरी लेना लेबाग असिदा निंगथम था सांगलकपा मथम असिदा इंफ्रास्ट्रक्चर अमदी मई अवाटपा क्या लैबा असिगी हेंगलु येंगदुना यूक्रेन बो सपोर्ट तौबो ओइना अहेनबा सनफमसिंग पाउंड मिलियन क्या मतेंग पांगकनी आइना लाउथोकलमख्रे लेबाग असिदा रूसिया की एयर स्ट्राइक तमरम ओइदना बरुएबा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या अमदी पावर ग्रिड क्या महन ताखलंबना अहिंगबा सीजन असिना लाकपा द लेबाग असिगी मियावना फंगदबा अवाबा क्या अदुगी येंगलगा टेंगबांगबगी अवाफम असि लाउथोकलमबने हाइरे मागी खोंगसत मनुंगदा यूक्रेन की प्रेसिडेंट वोलोदिमिर जेलेंस्की अमदी लेबाग असिगी फॉरेन मिनिस्टर डिमिट्रो कुलेबाग उनदुन रूसिया मखोइगी मथक्ता आतमना सिविलियन हॉस्टल अमदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या स्ट्राइक चथगिबा अदुगिदमा अकनबा मोंगदा कंटेम तौखे रूसिया की मसिंग खंगदबा अटैक अदुना मरम ओरगा लेबाग असिगी कैपिटल जावना सरुक मरी थोकफगी अहुम मही फंगनदना लेरगलिबनी ब्रिटिश की प्राइम मिनिस्टर जेम्स मखाताना फोंदोखिबदा हौजिक निंगथमदागी मतम यावसिलकपगा लोइनना रूसिया मखाताना यूक्रेन तमथिबा मखल के अटैक सिंग मथंग मथंग चथबा हौरगलगनी मखोइना मिसम याम अना लाइंग संग अमदी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर की मफम क्यादा मखाताना अटैक तौबा हौरगलगनी अतमोइनमक लानफम असिदा रूसिया सोइदना माइथीगने हाइके जेलेंस्की ऑफिस की थदोरकपा वीडियो क्लिप सिंग यूक्रेन की प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेवरलीगा हराउना खुदसोंगनाबा अमदी माकपा हराउते यामनो ओक्तोना यूक्रेन दा विजिट तौरबगीदमक थागतपा फोंदोकपगी साक्तम अमदी ब्रिटेन यूक्रेन गिदमक मतेंग पांगबिदुना सेनफम कया पिबिरकनी हाबगीदमक थागतपा फोंदोखिबगी क्लिपसिंग सोशल मीडिया दा थादोरग्रे लोसिंगबसिंग उनखिबगी मतम अदुदा क्लेवरलीना मतम पुंबदा ब्रिटेन यूक्रेन गा लोइदुना लेंगा नकना लेमिनदुना यूक्रेन गिदमक मतेंग पांगनी हना वाफम फोंदोकलमगे हाइके येमेन दा हौथी सिना सतकिबा ड्रोन एटेक दा गवर्नमेंट लाटमी अहुम सिग्रे येमेन की खाथंगबा प्रोविंस दालियाना हौथी मिलिशियाना सतकिबा ड्रोन एटेक अमदा येमेन गवर्नमेंट की लाटमी अहुम सिग्रे अन मिलिटरी ऑफिसर अमना फोंदोरकले ऑफिसर अदुना एजेंसी दा हाइकी मदुदी दालिया की अवाक नोंगपोक नोंगसुप थंगबा सरुक दा लैबा गवर्नमेंट की मिलिटरी साइसिंग दा हौथी रेबल सिंग दा एक्सप्लोसिव यावबा ड्रोन अमा सिनदुना सथरकिबा एटेक दा लानमी अहुम सिग्रे अमसंग अतै तरुकना फिबम लूना सोख्रे लेबाग असिगी मफुम क्यादा मरुइना खा थंगबा लमदम क्यादा हौथी सिना गवर्नमेंट फोर्सिंग की मयोक्ता मखोइगी ड्रोन अमसंग मिसाल अटैक सिंग हौकिबा नमित खानी अस्ता कांसिलकी एंड ऑफिसर असिना फंगदोगे मखातन ऑफिसर असिना हाई मानबा ड्रोन अटैक सिंग रेबेल सिंग थंगनबा मफुम सिंग लैरिबा अखोइगी ट्रुप सिंग की मयोक्ता सदरकी तौइगु मसुंग मिसिमिना द यावखिदे निंगथौकाबा नमित हौथी मिलिशिया ना खानोपोक थंगबा प्रोविंस हाद्रामाउत लेबा गवर्नमेंट फोर्स ना कंट्रोल तौबा ऑयल फोर्ट अमद ड्रोन सिनदुना अटैक तौखिबने हाद्रामाउत की अटैक अदुकी मतुंगदा प्राइम मिनिस्टर माइन अब्दुल मलिक ना हाइखि मदुदि लाना सोखलबा अरब लेबाक अतुदा हौजिक मरातापा फिबम लाखनना होनरिबा सिंगदा हाउदी रेबल सिंगना चथरलिबा वायलेंस असना जैखाइ थेंगाइबा पीरगने येमेन की मिलिटरी बेस सिंग अमसुंग कमर्शियल फैसिलिटी सिंग मरुइना सऊदी अरबिया ना सौगतपा येमेनी गवर्नमेंट कंट्रोल तौबा ऑयल फोर्स सिंग हाउदी सिना मिसाल अटैक से थरकपा याबगी अकीबा हेंगलगली मदु मरुइना यूएन वातिमदना पुरकिबा ट्रस्ट अमा अक्टोबर 2 दा लोइसिनखिबदगिने कुमजा लिसिंग 2010 मरीगी अथेंगबा सरुकता ईरान सौगतपा हौथी मिलिशियान येमेन की अवांग थंगबा सिटी के कंट्रोल तौखिबगा लोइनना
government bu capital sanhadagi namduna takthokibadagi lebak asida civil war ama thoktuna lagle Kurdish region da nauna irang thorakpadagi Iran na ahenba lanmi sing thajankhre Kurdish region ki minority na namna taba Balaus area da masing jamlaba Kurdish in akanba khongjang changsilakpadagi khongjang adu thiknanaba Iran ge Revolutionary Guards na khongjang adu thiknanabagi damak ahenba lanmi thajankhre anangasi state media na phongdorakre Masing jamlaba khongjang loisin alebak sin bathungna heu horakiba asi mamang September 10 ga dorok police custody da sahi kunkani thoi da ngairibe Kurdish woman mahasa amini ne laikhidraba matung da Kurdish ki Sunni Muslim ethnic minority na namna taba mafam dagi asawba heu sakatuna lakhibani adugumla balibak sin bathungna chatharliba asawba heu aduna Iran gi site clerical ruler singda khwadigi chauna singnaba amu oiduna lagle Iran gi ruler sing asi English sing amaka chapan umbodra mapan gi Islamic Revolution da mai paktuna sakti parakraba matungda handaki asina ahanba oina khwadigi chauna lenga asina mayungnaba Kurdish ama oiduna lagle yawasiba laksina naba honabada lenga ki khwadigi tangdu leitadaba matamadu oire hana report asina makatana phongdoragle lebaga sigi sakna ba blouse Sunni Muslim ki cleric Maulavi Abdul Hamid na ngasi irai numita lai khurumbagi khudong saba lawdatana miyamda phongdokibada Lebaki lenghak loisina sangchiliba asumba pambagi hewasibo misam sing phaba amadi harvana thaudang wergi hewasi loisina naba amadi namthana basille ana phongdoke matang aside Iran lenghana Kurdish minority gi border region oriba wangnong chup thangba maikaida lebaka sigi revolutionary guard sing afaba khulai sing piduna thajan khre aire lebaka sigi state news agency ne pirak report amada ahenba larmi sing Kurdish region da thajin naba Iran lenghana haukiba nongmaijin bitta lebak sin bathungna lauthokiba laikre aina phongdorakle Semi official tas Nil News Agency na uthorakpa photograph amada revolutionary guards na momon noktana military gari singda tonglaga Kurdish tamna sangslapagi photo sing uthorakre Russia ki mayokta Europe country sing amato oina lipnanaba Zelensky na hijakre Ukraine ki president Volodymyr Zelensky na maki mapang oriba European country sing member sing amato oina punsinduna Russia na sa dharakli palan asigi mayokta lepinana pangasi hijakre Lana sina maram oduna thauki mamal kahina wangkalakiba asi chapchaba mamal amada leptuna thamnana basu mahna phongdokre sahi asi ki oiba makoi ki mission number 1 asi makoi masel tokai tadaba European lebak siki manungda maranai oiba wakalda thabak tawdaba made makoi puna thabak tamhina bagi wakal eiba asni hana Zelensky na leton hiya da pangthopa conference amada live video thaduna phongdorakre Europe lebak na pangthok liva thabak singasi Europe lebak singi masara masama deng pangjabani Makoy tawriba tabak sing asi Ukraine kaki mateng pang panate amadi Russia ki mayuk tali pasunate tasing nambe ki di Europe ki libak sing tawriba tabak asi Europe masa marop dom dep chana pamadi Russian ato palam sing da mikado da lamlok sin bagi mayuk tali pakhaktani hana Zelensky na makhata na phongdorakle Aujuju Ukraine ki miyam sing ningtham thagi inglaba matam masida maisa phangdana natragana electric yaudana leire panabagasi Russia na Ukraine ki for Greece sing da akan ba strike sa thagi mana ohela khibane Maramaduna kipta lairiba miyam singda makatana Russia na torokpa attack singda gi section na lainanaba ising likna sinanaba amadi arumba firol sing khomjin nanaba akanba owa fampong dogre Russia na thadorakpa thaugi mamal asi mahaki landa soksin khiba phiba madu menkatana pamongda mamal wangna thadorakpa dagi European Union gi lebak laigak manungda haukiba sagol senamitagi mot manadaba khara thorakpa haukre madang asida Zelensky na European Union gi lusimba singda thaugi mamal asi barrel amada dollar Kontra da lepna da bagwarip labiyu aina mahaki wafam thagalakre Zelensky na makata na phongdora kibada thauki mamal hantan babasi yamna takai fadaba maruiba wafam am oiribane hausi pobada thau verel amada dollar humfudagi humpudra phawa piri haina tai wafam asimak Russia da hina concession pibaki mawngni aina mahna phongdorakli adumana mahaki mapang oriba Baltic amadi Polish labak singna pokhalakpa proposal asi yamna maram chai Makoina thau verel amada dollar kuntragi sangda lep kadabani hana potorok liba asi khwadagi phaba wakhaloni hana mahna phongdoraki Russia da President Putin na lami khomkat pagi thabak mama oivi amadi loinabi kyana asawu odkre Russia ki President Vladimir Putin na lami lakom ina khomkat pathawangbo lebagas da leiriba mama oivi amadi makhoi gi loinabi kya amana asawa phongdok na kre an official source amana phongdokli Ukraine da sa tharibat lan asina maram warga President Vladimir Putin na September gi tangkun ga mathoida lanmi lak humlom ena khongkat na bagi hukum ama thoki basi marwainam ama oibi amadi makhoi gi loina bising yaning da phongdokre saliba sayul asigi angan basarukta resident governor activist singa unaraga Russian President ga session amba pangtholagani habagi thajaba amadi peki bane
Rusia na Ukraine da landa sin kiba asi tha mapan gi matam phajilak le President Putin na so Ukraine da sathari lan asi da bisemina amade amanga ta nangliba asi losina na bukhona ribani Russian authority singnadi khongot khrabat lanmi singado selmatik chana pi bakaloina makoi makoi ki imung manung sinda kana ba fakhan kani haribani loina na makoi singado matik chaba khosu khulai sing pain bakaloina na darga roiba section thorangi oiba khudong chaba punamak pigani Rusia gi region tara ga manga da lanmi khokot pagi mayok ta protest tawagi khongsang changsile Ukraine ga taina pa border da khwadi ki chawba protest tawagi khongsang asi changsile hana independent media outlet Baraskan khomjin ba data gi matung ina phongthokle President Putin na lanmi oina khongot khrabasing gi adu makhoi gi matik chaba training piba made healthcare gi lakot phom thokpa section thorang punamak lakot kani haire President Putin na su lanmi oina khongot khraba imong manu gi miyosina nungnang ba leiribe sing adu khanagani habagi thajabo wafam pikhi ba loina oirakliba fibam asigi matung ina wari sanagani haire bani Anizan khrada leiriba governor sing na mateng pangani habagi thajabo wafam pikhrabani adubo masida mating pangpagi thabak asigi fal matik sana phangba ngamdri haire atopo official kya amana de sarkar gi mekedi gi thajaba fi ki wo famadu thabakona pangthokte political scientist oiba ekatarina school man ai ki bada lan roisin ba pangta ba miyosing aduna lan me singi phibam phagat ba pame Putin na unconventional kolai sing sinarakatra habagi akiba hengalagli Russian troops sing na landa leptana maithi ba nanglabadi President Vladimir Putin na Ukraine da Novi Chok sinaduna chemical khulai gi attack pak tak narasa tharak pa yai aina media report amana US officer gi warol palodan haire Daily Mail gi report hai Ukraine gi lan kip ki pamba mai ki lak padagi leba ka sibo surrender tahuna ba Russian nuclear strike natragana dirty bomb attack ama sathabagumba kahena sathiraba khongthang sing lokala kadra habagi aki bhayang galagle Tawgi masang hiram masigi knowledge leba miyoy taro ki matungina Putin na neto ka loina na nuclear gi moknaba ama satharak tunge ki mang oinena chemical khulai sing sinaduna Ukraine da misimina sauna thogana ba siam sare political sourcing adu pallatuna hai President Joe Biden gi administration na US ki nong chuklong gi misang sing asigumba edek ama gi damak siam sadon lehna ba gi thabak chathare sourcing aduna hairi madudi lanpham da makhata na mai thirak labadi natragana Putin gi army mapung phana fail oi ki pata rabadi Russian chemical khulai sing sinarakani aina Washington na predict tawre asingba attack ama satharak pa yai haibagi singnaba leiriba US ki top official sing na Thazaribadi Moscow opposition leader Alexei Navalny Moscow da private flight amada pausing tawkiba yauna mamangda chemical khulai sing sinarakhiba gom Ukraine ki lan asida su chemical khulai sing sinarpa yai aibasine aroibeda content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga jari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi ramaloinana like and share tawu su kawi ko namakpo amaghanna thagajari